sha ha ka hol in chan man na Nifitin misla rai thoinak Bible chithiang kan thenga ding mi kan relnak chan silai September tha ni hlainga thong ni kumkul kum nga chachon ni khatni I kan rel nga mi Bible Timote kwat khat angan pahni ame pakhat in pariat pathian biaknak chu cha a ama sabik a fial kan du mi chu nol nak le thlacham nak le hal nak le lom nak bisim nak kha mi vialte cha a kan pathian sin a tua usi siang pasang na le nol ngai tu na cha a dai te le rem te le pathian ti za le zia za tha in kan nun kho nak nga thla cham usi mi vialte ni khap nak mun ha se ti le biatak kha ngal na se ti adu mi pathian kan kham tu ni hi thil tha hi adu mi asi pathian chu pakhat long asi I pathian le minung kar a rem nak sar tu chu minung khri Jesu long asi ama chu mi vialte tlat nak cha a alu a pe mi asi chuni chun chan atlintik a pathian ni mi vialte kha kham adu na ti kha alang tar I chu ruang a chun gentle mi na sin a lamkal tu le chon piak tu a thla ka si I zup nak le betak kong chu ka chim li ka chim lo betak ka chim pa pau pau ni mun kip a thla cham na se ti ka du pathian sin a ipe in thin hun nak zai man lo le bial nak zai man lo in pathian sin a chun an kut hlar na se boy pa bia ase thong thabia rel nak Johan angan hlei kwa a me kul nga in kulsari Jesu vailam pong te a khan anu le anu naw le Clopas nupi Mary le Mary Magdalene kha andir chuka I anu le adot mi azul tu andir kau kha avun hu na I anu chu kanu khaka a khan na fapa a kha tia avunti adot mi azul tu zong chu khaka a khan nanu a kha tia avunti ve chu chan thok chun chu zul tu ni chun Jesu nu chu a in a tar boy pa thong thabia si September nil hainga boy nu thin lung koi nak puai Our Lady of Sorrows ngak nu thiang boy nu Maria chu afa pa Jesu atem in nak a afa pa he mun khat in lung pha nak kha in pi ve nak le atharau lai kap in marcha pakhat asi ve nak kha lang tar ding cha a hi kan nu alhai che thin lung koi nak kha I thai than nak cha a an pek mi min ase zup ningkel bantuk in kan nu Maria alung afak bik nak pasari in a tia anti chun ha chu apakhat nak biak in chung a Simeon phung thiang pa ni arak chim chung mi bia apani nak Egypt ramlai a Jesu anjam pi nak apathum nak naute Jesu biak in chung a atlaw nak apalinak afapa Jesu vailam putbu in Calvary tlang lai akal nak apanganak afapa Jesu khri vailam chung athi nak aparok nak arwak kha vailam in anthum I anu tang chung a anpom tar nak apasari nak Jesu ruak anvui nak na ase nu Mary thinlung koi nak puai kha thong khat jaruk som rok kum riat kum a nu Mary saltuan piak tu bu ni anrak tu amasa I chunu in pop payas pariat nak chan edi thong khat jariat kum hlaili kum a volai chong ni hi puai chu an tua chiao ve hi puai hi boy pa Jesu vailam tai nak puai nu ni hlei nga nak ni a an tua nak chu fapa Jesu tem in nak a boy nu jong fapa Jesu he tem in nak kha a in ve ti chimdu nak asi hi thinlung koi nak pasari he anai bik mi pakhat chu boy nu upat pek nak in zarte ni chu boy nu ni tia anti hi ase Atu chu Catechism of the Catholic Church to me Catholic bupi pathian bechon na kangai nak chan asri lai Catholic bupi pathian bechon nak chang ni nak Jesu vailam ta en achi Jesu bechai nak
Jerusalem khwa i biaknak lai nol ngai tu na laka Nicodemus Pharisee le Arimathea khwa mi Joseph long selo in ama kha athite in azum mi tampi an Johan angan hlei ni ame som li pani angan pasari ame som nga angan pakwa ame hlei ruk en hlei sari angan pasha ame hlei kwa in kulkhat angan hlei kwa ame som thum pariat in som thum pakwa ma hi khuru har ok aselo Pentecost thaizing a tlangboy atampi nhani zup nak kha an pomve a cheu zum tu na chu Pharisee mi an si tia St James ni St Paul kha achim Juda mi nhalak a azum mi thongjai zat liang luang da an si nga an ni chu nol bia atan ngai ngai mi an si tia ati lamkal tu angan paruk a me pasari angan hleinga a me panga angan kulkhat a me pakul Jerusalem khwa i biaknak lai hotu na chu Jisu chung a zaitinda bia kan chai lai tia an lung an ikhat kholo Johan angan pakwa a me hlei ruk angan pasha a me hlei kwa Pharisee mi na ni azum mi na kha phwa ok a an tlar na Johan angan pakwa a me kul ni mikip ni ama kha an zum lai I chun rom mi ni an ra lai I kan mun thiang le kan ram kha an tho lai tia aphang mi na sin a tlangboy ngan kai fas ni prophet bia in ale na rampumpi arok nak nak in mi phun cha I pakhat chi chu atha deuh ti kha nan ngal lo mo Johan angan hlei khat ame som li pariat in som nga Sanhedrin ni Jisu kha thi se tia bia an chai simhan se lo a hauman ni tha nak nol an ngai lo cha a rom mi na sin a an chan I nai ngan ji in sual an pu mathai angan kul rok ame som rok parok Johan angan hlei riat ame som thum pakhat Luka angan kul thum ame pani hlei kwa tlangboy ngan na zong ni Pilate kha Jisu chung a tha ok in biachai ok a nai ngan ji in an tlar ve Johan angan hlei kwa ame hlei ni hlei nga kulkhat Jisu biachai nak kong a tuai nak tampi a umti chu thong thabia chung a khan a fiang ko ama tha nak a atel mi Judas Sanhedrin le Pilate na an sual nak chu pathian long ni anghal vailam a that u tia mizapi chu an au I Peter ni Pentecost ni a vailam a nan khen chi chang tia ati na siman se lo Jerusalem khwa I a ummi Juda mi velte chu sual pu di kho an selo Marka angan hlei nga a me hlei khat lamkal tu angan pani a me kul thum som thum parok angan pathum a me hlei thum in hlei li angan pali a me pasha angan panga a me som thum angan pasari a me som nga pani angan pasha a me som thum pakwa angan hlei thum a me kulsari in kulriat Thessalon kwat khat angan pani a me hlei li in hlei nga Jisu shim ni vailam chung in angai thiam chang na I Peter zong ni Jerusalem khwa I Juda mi na le shwai tu na ngal lo nak kha angai thiam ve chang na Luka angan kul thum a me som thum pali lamkal tu angan pathum a me hlei sari achi chu kan ma la kan fa le chung a tla kau se tia an aw ruang a chan dang dang le hun dang dang I a ummi Juda mi velte kha sual pu thiam an selai lo mathai angan kul sari a me kul nga lamkal tu angan panga a me kul riat angan hlei riat a me parok bu pi chon piak nak le mi thiang na te khan nak chung a mi sual mi na hi kham tu a in mi tem pha nak velte a chua tar tu le atua tu an si ti en kan hu Hebrew angan hlei ni a me pathum Jisu chu kan ma sual nak ruang a in cha a bu pi ni khrifa velte na kha Jisu achi nak kong a tawon ngan pi nan ngai tia fiang te in achim mathai angan kul nga a me som li panga lamkal tu angan pakwa a me pali in panga kham nak kong pathian khokhan nak a khri achi nak Jisu achi hi pathian khokhan nak a bethuk pakhat asi Jisu an chat nak chu pathian khokhan nak le ngal chung nak ningte in asi lamkal tu angan pani a me kul thum ma Bible bia ni ama achan tu na chu pathian ni arak tin chia mi chung a alam so mi an sekau ati du nak aselo lamkal tu angan pathum a me hlai thum hlan liau pi in pathian ni thil arak tin chia mi a hi kholipi chung a Herod le Pontius Pilate ni Gentle mi na le Israel mi na he
achiang mi na sal Jisu chiti na thu mi kha ral in nakut le na kho khan nak ing chang se na ti mi kha tu ok a an ipum lamkal tu angan pali a me kul sari in kul riat sam angan pani a me pakhat in pani khap nak kong khua a khan mi tlintar ok cha a pathian ni an mit chot nak en arami thil kha tu ok a nol apek mathai angan kul rok a me som nga pali Johan angan hlei riat a me som thum paruk angan hlei kwa a me hlei khat lamkal tu angan pathum a me pasari in hlei riat pathian ni mi vialte khap nak cha a miding pakhat asal achi lai ti kha arak chim chong chang Isaiah angan som nga pathum a me hlei khat Johan angan pariat a me som thum pali in som thum paruk lamkal tu angan pathum a me hlei li Bible tial tak bang in khri chu kan sual nak cha a chi tia singpol ni ati Korin kwat khat angan hlei nga a me pathum lamkal tu angan pathum a me hlei li angan pasari a me som nga pani angan hlei thum a me kulkwa angan paruk a me kul ni in kul thum Jisu achi nak ni prophet Isaiah bia kha atlintar Isaiah angan som nga pathum a me pasari pariat lamkal tu angan pariat a me som thum pani in som thum panga Jisu ni achi nak sul lam kha prophet bia in afian tarve mathai angan pakul a me kul riat atho than nu a Bible sul lam kha Emmaus khwa a akalmi zultu pani le lamkal tu na sin a achum na Luka angan kulli a me kul nga in kul sari som li pali in som li panga mithiang Peter ni pathian khap nak kong a lamkal tu na zup nak kha hitin achim nan pupa na sin in nan chawmi san tlai lo nun nak lam khan nan ni chu soi ok lo asi lo a thor nak angai lo mi tu fa bantuk in khri thi song in tlan nan si ama chu volai sham thok hlan a khaw khi chia mi asi siman se lo nan ma cha a chan adong nak a lang ter asi Peter ukhat angan pakhat a me hlei riat in pakul minung sual nak hi sual sham kha zul in thi nak en dan tat ok tlak kha asi rom angan panga a me hlei ni koren kot khat angan hlei nga a me som nga paruk sual nak ruang a afapa ngai chun kha sal pakhat mui in le asual mi minung mui in arak thla nak a pathian ni sual nak angal lo mi kha sual nak a asar chu ama chung a kan ni kha pathian din nak kan si nak nga cha a ase koren kwat ni angan panga a me kul khat Philippi angan pani a me pasari Rom angan pariat a me pathum Jisu ni kasual tia thathai nak zaimhan angai lo Johan angan pariat a me som li paruk siman se lo akan dot nak chung a pathian he kom in kan sual wak vai nak kha lak in vailam chung a kan ma min in arak aw kapathian zai cha da nakahlot marka angan hlai nga a me som thum pali sam angan kul ni a me pani Johan angan pariat a me kul kwa miswal kan ma he kom chek asi cha a pathian ni afapa ngai chun man kha azwa lo siman se lo kan ma vialte cha a apek chu kan ma kha afapa chi nak en pathian he kan irem nak nga cha a asim rom angan pariat a me som thum pani angan panga a me pasha kan sual nak cha a afapa kha pek nak en pathian ni arak kan tim piak mi kho khan nak chu dot nak asi kan ma that nak zai man a hlan en akan khan piak chia mi asi hi chung a hin dot nak chu a kan ni pathian kha kan dot ti aselo siman se lo pathian ni kan ni kha akan dot i kan sual thet nak cha a afapa kha arak thla Johan ukhat angan pali a me pasha hlai kwa misual kan siliau a khri chu kan cha a athi ti mi a hin pathian ni akan dot nak kha akan hu sak rom angan panga a me pariat tutlaw benabia adong nak a Jisu ni pathian dot nak ni a hauman angan tak mi alauti kha akan ruatar chu asi cha a hi a me mi lak a pakhat man kha irok se ti chu van chung i a mi nan pa du mi aselo mathai angan hlai riat a me hlai li ama chu mi tampi tlat nak cha a anun nak pek ok a ara mi tampi ati tek a tlan lo mi an ti nak aselo minung di lak le ama lila kha athlai dan du I ase mathai angan pakul a me kul riat rom angan panga a me hlai riat in hlai kwa lam kal tu na bang en bu pi ni
Khri chu cheu chum lo in mi vialte cha a athi tia a chon piak khri ni sifa tep nak a in piak lo mi pakhat te man an lo I an ballai lo korin kwat ni angan panga a me hlai nga Johan ukhat angan pani a me pani atu chana chun tuan bia kan rak ngai nak chan aselai khoi hliti aram ngai mi wate Africa tu pichung a khoi hliti aram ngai mi wate pakhat arak khoi hliti chu khoi na ni an chua tar mi asi khoi hliti chu a thlum ngai ngai khoi na chu khoi bu chung a an khoi bu chung I khoi hliti a mi khoi bu a mu lebang a chun mi pakhat aton hlan lo tiang in azuang chun a on thingkung pakhat in adang thingkung pakhat chung a azuang chutik a mi pa ni zaida achang nga tia wate kha azul ton hiti hin wate ni khan khoi bu lai a khan a hruai chun mi pa ni khoi bu tang a khan mai akaw I thingsheng mi na kha mai khu tha se tia ati chi hi bantuk in khoi chu thol kho an sim chun khoi hluti kha mi pa ni alak
khoi liti zong chu wate kha apek langmang ve thingkung chung a khan a chia I wate ni chun a ei ve I anuam tok ve khuami na ni khan ma mi pa ni wate kha khoi liti apek lo asi a chun thil thalo achong a atlong te lai an ti langmang ni khat chu mi pa chu tupi chung a thing alham I khoi liti aram ngai mi wate chu a mu I mi pa ni hitin ati asi atu a khoi liti ka mu ko lai tia ati chu asi cha a wate chu azul I khoi bu chu an mu khoi bu tang a chun mai akaw than chun khoi chu an tiau I zai harnak zong an chua pi lo chu asi cha a khoi liti kha alak I chu liau a chun wate chu mi pa pong I thingkung a khan a thu I mi pa kha azau ko zai cha tia wate ni chun khoi liti chu angak asina in mi pa ni hitin ati atu a wate chu khoi liti ka pe ti lai lo keima cha long a ka chia di chang lai tia ati chun khoi liti vialte chu in a aloi pi thu zar khat arau nu a tupi chung a rian avung tuan than I wate zong chu a mu than aze tia ati atu a khoi liti pai tampi ka mu than lai hi tia ati chu asi cha a wate kha azul peng I kwa angai mi thingkung pakhat kha an phan khoi bu chu a mu lo khoi bu tang I mai akaw zong a khoi zuang mi a mu na lo chu asi cha a hitin khwa ruat atu hi khoi an tiau di chang I abu long an ngan chang tia ati chu asi cha a thingkwa chung ka zau chang lai tia ati akut kha thingkwa a avun san chu tik a khoi liti chu a lo rulpi arak I chuni chun avun chuk arau hlan a athi chol chun wate zong chu azuang diam atu tuan biani zaida akan shim ti a chun mi pakhat khat ni kan chung a thathnem nak an tua mi kha kan ma ni a thli in ziar ngai nak thinlung ngai in kan ma that nak long long a iruat lo in kap ni cha a atha in khwa kan khan zong zal ok ase kanun chung a hin ka boy pa Chan kan ngai mi adi chang cha a nan za ten mang tha u